امروز 20 نوامبر است و از دفتر مرکزی رادیو آزادی برنامه خبری پیشنهادی شما می شود. شعله گل خواجه هستم. سلام. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعهای برنامه. بازداشت پیشکی رئیس زندان شهر خوجند برای 2 ماه تمدید یافت. 2 هفته قبل در آشوب خونین این زندان 50 نفر هلاک شدند. شهرداری مسکو میگوید جنایتکاری مهاجران کم شده است. شاید پاتنت دل سابیانین را نسبت مهاجران کاری گرم کرده باشد. 70% مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پاتنت می گیرند، ایزی دستان خود را می گذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است. خانه ساخت اما در کلبه گیلین به سر میبرد. زنی که با آبله دستانش برای خود و دخترش سرپناه بنیاد کرد و کمک افراد خیرخواه امید دارد. من هیچ کس نداشتم برای ما اومده همینجا در شلو کشورنای اومده در اینجا ما غش ریختم. و اما شروع میکنیم از صدمه مرگبار. صبح روز 20 نوامبر بر اثر برخورد 2 ماشین بارکش و 2 ماشین سبکگرو در راه دوشنبه چناق 5 نفر به هلاکت رسیدند. شرکت نگهبانی این رو ایرس خبر میدهد که صدمه در کیلومتر 185 در نتیجه به هم زدن 2 نقلیاتی بارکش و 2 اتومبیل سبکگرو رخ داد که باعث هلاکت 5 کس و جراحت جسمانی چند نفر دیگر گردید. کارمندان ایرس به ضرر دیدگان کمک رسانیدند. با گفته این شرکت صدمه در حال سر زد که در منطقه مذکور حالت راه خوب بوده، یخبندی وجود ندارد. عین زمان تفتیش سبب‌های رخ دادن صدمه نقلیاتی مذکور از جانب ساختارهای ضد دخل ادامه دارد. از راه دوشنبه چناق رو میاریم به شهر دوشنبه. ساختمان استکاده 3 قبطه که چند ماه پیش در پایتخت آغاز شد، ساکنانی را که در آن محل زندگی میکنند سرگردان نموده است. هرچند مردم میگویند جانبداری تغییر سیمای ظاهری پایتخت هستند، ولی مقامات باید برای تامین آنها با نقلیات جمعیتی میاندیشیدند. این هم در حالی است که طبق نقشه راه نو بعد 2 سال به استفاده داده می شود. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد. ساختمان استکاده و یا راهی 3 قبطه در منطقه قریه боло که قرار است قسمت غربی پایتخت را از تنباشوی به آخر ماشین‌ها رها کند، مخصوصاً روزگاری ساکنان تعدادی از محله‌های اطراف آن را با مشکل روبرو کرده است. بستن راه در این منطقه شهر دوشنبه و عدم راه ماشینگرد را ساکنان به پروایی ساختمانچیان و مهندسان این طرح عنوان می‌کنند. با قول آنها این راهبندی به منظور زندگی و حرکت نقلیات در چند محله اطراف آن صورت گرفته است. یا طرفش ساز کنه یا خوشرو راهی آدم لایه بینه ازی کای ما لای چلا بدروی وانه بریم بشویم شهر باید قشلاق فرق کنه یا سکوری میبیه یا پژار نمیبیه یا نزمستون همه پلیتا یا کی وای میمونه با کجا میگذره هم سکوری با کجا میگذره. ساکنان برخی محله‌های اطراف ساختمان راه استکاده باید تقریباً 2-3 کیلومتر راه را پیاده طی کنند تا با نقلیات جمعیتی یا تاکسی سوار شوند. آنها میگویند هرچند ساختمان این راه در شرایط فعلی ضرور و به منفعتشان است، اما باید به این شیوه بستن راه سالهای طولانی روی زندگی مردم فشار نآورد. نیست. من حاضر پیش همینجا بود خیلی اینجا قطع 25 میگرست 52 قطع حاضر هون پایان میره همین پیش وزارت آب همونجا میگیم همونجا خطی رفتن میگیریم. خلق طاقت کردن در کار چی راج؟ ساکنانی که برای روزگار یگان مال و محصولات بیشتر میخرند مجبورند باری خود را از طریق عربه به نزد منزلشان کشانند. شروع از راه 3 طبقه محله 82 که تقریبا پس از 3 سال ادامه ساختمان سال جاری به استفاده داده شد تا اطراف بیمارستان قریه بالا دکان و مغازه‌های شفت 2 طرف راه از کاهش شدید تجارتشان شکایت دارند. برخی مغازه‌های بزرگ این منطقه اصلا در خود را بستند. تعدادی هم که مال و محصولات کلان حجم تجارت میکنند میگویند اصلا در چند روز یک مشتری به مغازه‌شان وارد میشود و آن هم به خاطر تماشا. راه را که محکم کردن و کمتر سودات کمتر شد. هستن کلینتوی پستانی هستن که میویان همه وقتا هستن میویان. ما خرسان نمیکنیم راه را تستر را بود کنن تستر سودا را شود. مقامات وزارت نقلیات میگویند آنها تصور نمیکنند که در محله ساختمان استکاده دیوم شهر دوشنبه راه ماشینگرد نباشد. ایده‌هایی که ساکنان آن را با دلیل‌ها رد میکنند. طرح راه ماشینگردی ترکیبی که پایتخت را به شهر تورسونزاده میپیوندد ماه فوریه سال جاری شروع شده قرار است در دوام 2 سال ساخته به استفاده داده شود.
бунёди эстакадаи нав бахше аз нақшаи геймплан ё бозсохти куллии симои шаҳри Душанбе аст, ки давоми беш аз 10 соли ахир амалӣ мешавад. нигоҳе меандозем ба вилояти Суғд. раиси зиндони рақами 3 шаҳри Хуҷанд 2 моҳ дар ҳабс хоҳад монд. дар ин бора қарори додгоҳи шаҳри Хуҷанд содир шудааст. Файзулло Сафарзод ба дунболи ошӯб дар идораи зери назораташ рӯзи 15 ноябр боздошт гардид. тибқи иттилои дарёфтӣ, Файзулло Сафарзод ба боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Хуҷанд интиқол ёфтааст. рӯзи гузашта сафирони кишварҳои Аврупо ва Амрико бо ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Душанбе ба ҳам омаданд ва аз ҳукумати Тоҷикистон таҳқиқи мушикофонаи ҳодисаҳои шаби 7 ба 8 ноябр дар зиндони рақами 3 шаҳри Хуҷандро тақозо карданд. мо ҳукуматро ба таҳқиқи мушикофона ба хотири мушаххас кардани ҷузъиёти ошӯб дар зиндони Хуҷанд даъват мекунем. ҳама гуна талошҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои кӯмак дар мушаххас кардани ҷузъиёти ин ҳодисаҳо бояд мавриди истиқбол бошад. ба қавли манобеи Радиои Озодӣ, Файзулло Сафарзод ба сӯистифода аз мақом ва хунукназарӣ муттаҳам аст. Сафарзод 1 соли пеш ба мақоми раҳбари зиндони Хуҷанд таъин шуд. дар пайи саркӯби ошӯби зиндони рақами 3 Хуҷанд 10 нафар аз ҷумла 2 маъмури зиндон ҷон дод. теъдоди захмиҳо ҳанӯз дақиқ нест. имрӯз дар Дубай раҳбарони полиси саросари дунё раиси нави Интерполро интихоб мекунанд. номзади аслӣ ба ин вазифа генерал-майори рус Александр Прокопчук аст. аммо зоҳиран интихоби раҳбари нав ҷанҷолбарангез мешавад. Каюмар Сиятто бо тафсилоти бештар. сенаторҳои амрико ба таъини генерали русия Александр Прокопчук ҳамчун раҳбари нави Интерпол мухолифат карданд. онҳо дар як номаи боз ба президент Доналд Трамп ва маҷмӯи кулли Интерпол навиштанд, ки генерали рус дар садри полиси байналмилалӣ мисли рӯбоҳ дар мурхона аст. онҳо гуфтанд Русия борҳо қонунҳои Интерполро поймол карда ва онҳоро барои интиқомгирӣ аз ҳарифони сиёсиаш, дигарандешон ва хабарнигорон истифода кардааст. дар баробари ин ба гуфтаи сенаторҳо худи Прокопчук дар татбиқи стратегияи тарсу ҳарос ки ба заиф кардани институтҳои демократӣ ва тақвияти режими худкомаи Владимир Путин равона шудааст иштирок кардааст. қаблан намояндагони форуму оппозитсионии Русияи озод ба эҳтимоли таъини Прокопчук ба раҳбари Интерпол вокуниш карданд. онҳо гуфтанд намояндаи кишваре ки озодиҳои шаҳрвандонашро нақз мекунад ва таъаҳуди байналмилалиашро риоя наменамояд, қаламрави кишвари дигарро ғасб мекунад ва дар чанд ҷанги ишғолгарона иштирок кардааст, наметавонад раҳбари Интерпол бошад. Украина низ ба ин номзад мухолифат дорад. Киев гуфт ки агар намояндаи Русия дар курсии раҳбарӣ нишинад, Украина аз ин созмон хориҷ хоҳад шуд. баъд аз пахши хабари довталабии Прокопчук ба раҳбари Интерпол, маълум шуд ки бародари ҳамхуни ӯ намояндаи Украина дар созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо аст. вазорати корҳои хориҷии Украина ба ин хабар вокуниш кард ва гуфт ки низоъ бо Русия дӯстону хешонро дар ду тарафи ҷабҳа қарор дод ва итминон дод ки ин хешутаборӣ ба фаъолияти Прокопчуки хурдӣ дар созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо таъсир надорад. генерал-майор Александр Прокопчук аз соли 2006 муовини раҳбари идораи миллии Интерпол буд. соли 2011 ӯ раҳбари идораи миллии Интерпол дар назди вазорати корҳои дохилии Русия таъин шуд. Кремл аз эҳтимоли интихоби Прокопчук ба мақоми раҳбари Интерпол пуштибонӣ кардааст. то чанде пеш намояндаи Чин Мен Ҳунвей раҳбари полиси байналмилалӣ буд. моҳи октябр ӯ пас аз сафар ба ватанаш нахуст нопадид шуд ва баъдан бинобар оғози таҳқиқи парвандаш бо иттиҳоми фасодкорӣ аз мақом истеъфо дод. феълан раҳбарии даври гузаришро дар Интерпол намояндаи Кореяи ҷанубӣ Ким Йонг-ян бар дӯш дорад. мавзӯи баъдии мо низ ба Русия тааллуқ дорад. шаҳрдори Москав Сергей Собянин дар суҳбат бо шабакаи телевизиони давлатии Россия 1 18 ноябр гуфт ки мизони ҷинояткории муҳоҷирон ним баробар кам шудааст. ба бовари мери шаҳр муҳоҷирони Осиёи марказӣ ҳоло қонунҳоро бештар риоя мекунанд. Собянин инчунин равандро ба як қатор чораҷӯиҳои ҳукумати ин кишвар рабт дод. 70% муҳоҷирони корӣ сабтином мешаванд, патент мегиранд, издидастони худро мегузоранд ва ҳамаи ин тадбирҳо боиси хеле кам шудани ҷинояткорӣ дар вилояти Москав шудааст. соли пеш 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон барои кор ва даромад ба Русия мерафтанд ва бисёри онҳо бо сабаби вуҷуди мушкили иҷрои қонунҳои маъмурии ин кишвар, танзими санадҳои будубош ва дарёфти иҷозаи расмии кор дучори мушкил мешуданд. аммо оё воқеан ҳам масъалаи риояи қонун байни муҳоҷирон дар ин авохир ҳалли худро пайдо кардааст? ҳамкори мо аз телевизиони настоящее время бо ин суол ба Гавҳар Ҷураева, ҳомии маъруфи ҳуқуқи инсон муроҷиат кард.
вақте дар бораи таъсири манфии муҳоҷират ба Русия суҳбат мекарданд, дар мадди аввал омори ҷинояткорӣ дар байни муҳоҷиронро пеш меоварданд. Дар ин ҳолат ду андеша садо медод. Як тараф таъкид мекард ки омор бениҳоят баланд аст, ҷониби дигар мегуфт ки рақамро махсус барои тарсондани мардум баланд нишон медиҳанд. вақте марказҳое ба мисли Сахарова пайдо шуд, мизони ҷинояткорӣ дар бахшҳое ки ба муҳоҷирон хидмат мерасонанд кам шуд. ҳамин гуна дар байни худи муҳоҷирон низ нағзи қонун коҳиш ёфт, зеро онҳо таҳти ҳимояти бештар қарор гирифтанд. зеро як масъала ба таври қонунӣ кору фаъолият кардан дар Русия бошад, масъалаи дигар ҷавоб додан ба ҳуҷҷатҳое ки қалбакӣ ҳастанд ва бо ҳамин шомил шудан ба гурӯҳе ки дар омор ҳамчун вайронкунандагони қонун сабт мешаванд. зимнан ба иттилои мақомоти Русия дар зиндонҳои ин кишвар 29 000 нафарро хориҷиҳо ташкил медиҳанд ки аз ин миён 8 000 нафарашон тоҷиконанд. рӯ меорем ба Тоҷикистон. хонаи бебом ва ё меҳнат барбод меравад. модару духтаре дар ноҳияи Тимурмалик бо охирин пасандоз ва заҳмати зиёд хонаеро бунёд карданд, аммо имкони зиндагӣ дар он барояшон фароҳам нест, чунки барои бомпӯши хона тавони молӣ надоранд ва метарсанд ки аз барфу борон меҳнаташон зоеъ мешавад. гузориши Маҳмудҷон Раҳматзодаро дар ин бора Шодмони Ятим тақдим мекунад. моҳбӣ ғаюроваи 56 сола тобистони имсол худаш танҳо 4000 хишти ин хонаро рехт. на танҳо занони тоҷик, балки кам мардон чунин кореро мекунанд. ҳеҷ кас надоштам барои ҳама омада ҳамида дар қишлоқи Шиванай омада дар инҷо ғишт рехтам. бо кӯмаки ҳамсояҳо хиштҳои рехтаашро чида ин хонаро бунёд кард. пасандозе ки аз пули фаррошӣ ҷамъ кард ба таҳкурсиву чӯби боми хона сарф кард. ҳамин борондагӣ ҳамаш чиштам рехтан чиштам дига имконоте набуд ки ҳамира мо толша ягон чистам. барои пӯшондани боми хона пулаш нарасид. бим дорад ки аз бориши зиёд меҳнаташон барбод меравад. ҳар шаб хоб намекардам, гирья мекардам ки ҳамин рештои ман покиза рехтид. моҳбӣ бо ягона фарзандаш Моҳрӯз 14 сол дар кулбаи гилине дар канори ин бинои навсохташон зиндагӣ мекарданд. аллакай мебинед ки 14 соле ки ман дар ҳаминҷо зиндагӣ мекардам. 14 сол ҳамин хонаи мо яъне беандова аст. штош ҳамин қасол ман зинда кардам. сангу хоки хонаро ҳамсояҳо меоварданд. ҳар кас аз роҳ мегузашт ба ӯ кӯмак мекард. ма нагузам та гузашта будам ки ғайурова моҳбӣ хона мебошад. аз сабаби ки ҳеҷ кас надоштанаш инватори ки мудидед ҳаминро ёрдам кардем. моҳрӯз ғаюрова дар коллеҷи тарбияи ҷисмонии шаҳри Душанбе ки он ҷоро хатм кардааст, ҳам муаллима аст ва ҳам фаррошӣ мекунад. дар деҳа кор наёфт ва мебояд зиёда аз 150 километрро тай карда ба ҷои кораш расад. яъне шабона ҳамчун фарош кор мекунам, рӯзона бошад, яъне бо маблағи чизам ки бошад, ман оли алакай категория надорам, яъне коллеҷ ки хатм кардагӣ ҳастам, бо маблағи ночиз яъне ман зиндагӣ мекунам ва модарамро нигоҳубин мекунам. дар пеш сармои шадид аст. модар ва духтар дар ҳаросанд. хонаи бебоме ки бо заҳмат сохтаанд валангор мегардад. ва як хабари варзишӣ ҳам дорем. Шоира Зулқайнар, варзишгари 23 солаи тоҷик, дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба бокс ба даври чорякниҳоиро ёфт. мӯҷзани тоҷик дар даври чорякниҳоӣ шоми имрӯз 20 ноябр бо Дандоу аз чин рақобат мекунад. барояш пирӯзӣ мехоҳем ва барои имрӯз барномаи хабариро хулоса мекунем. агар мехоҳед хабаргузоришҳои аз ин бештарро пайдо намоед, пас даъват мекунем ки ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои шумост. озоди видео канали махсуси мо дар YouTube низ. то фардо барномаи хабари. худо нигаҳдор.